KYC cardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangarat do ana fans tamil la pen pini la so video long nali to mana ke than ponji la bangke Orunodoi 3.0 ko sonsi renewal nangji la so process nali to la so video long na than pachini ponik po la pen nali tum klada la pen detail salam la bangke kai ke son la so video long si thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kilang pulte pada depend pen subscribe igon la pen videos tame nali tum share ponikon tang non pathiek pen ko sonsi Orunodoi 3.0 Renewal nangji la so process le lang polonang tang denon pathiek pen chithan pon thulonang la pen lang pon thulonang ko sonsi Orunodoi 3.0 la so renewal la form ka fill up to nangzima la so puthang lang ponona nili kidam ta hosta menali tompa la so YouTube channel long paklang pon iglo Orunodoi 3.0 form ki mi ko sonsi ka fill up pon nangzima la so puthak sta menili paklang pon thulo la pen puthon non renewal la form sta me ko sonsi ka fill up nangzima la so puthak sta menali tompan nang than pon pachini ikpo kicheng sinali tum dak thek pon long igje nili dak serial number bangke blur bi pon ikoglo la pen nali tum dak tok thek long ji sildo renewal person dak tok pon igang lo nali tum la screen along thek pon long igji la pen a form la bangke kidam tang hon nili kapik lang pon a form pen isiver lo la putha renewal la forms tame la pen nali tum screen along thek pon long ikpo government of Assam finance department la pen application form Orunodoi 3.0 la pen dak aki hai chief minister Himanto Biswa Sharma photos tame thek pon long ikpo dang denon puthat lang polona ko sonsi ka fill up poneng jima la so process chithan pona kicheng sinali tum ka fill up poneng jila bangke tenene pin ben photo e pak pa bonang po la pen puthat da karju pondo nali tum theklongji are you exciting beneficiary under Orunodoi scheme nali tum la bangke nali tum renewal la potsi yes punali tum dak to tik video nang po la pen tik pidet pen phi puthot renewal stame ration card la bangke duwek nengji jongsi kedam ta hostame Orunodoi li bang long dun igbom no la pen ration card ave pulte non la so non puthot la renewal long bangke nali tum long dun igi det po athima ration card ki du nengji la bangke kinang sot ration card number dak ber do nang po mate tok do nang po ration card number tok ek det pen phi puthot dak district la bangke tok nang po la pen LAC la ta nali tum dak pen tok vek nang po example district jong sinon west Karbi Anglong pulte nalitum la LAC la bangke nalitum la area LAC dak tok nang po la pen la tok igdet pe phi puthot applicant details la bangke nalitum tok pa me nang po la pen puthot eson alam dak whitener pen jong se ki tok dun pulte la ta alang litum reject ek po pusi ki pupon athema kopia thesi reject ponima la bangke la son lo je akimi aban pangui pet pen penang an dak aphai bang do iglo la Orunodoi 3.0 la so aphai la bangke la si kunat ma kichok che la pen documents jong sinali tum pidun thain e pulte alang litum la bangke 100% reject pon ikpo la pen applicant details ki tok nangji la bangke la sodim tok nang po first name lo kiching semen example dak amen jong se biren pulote dak biren tok nang po la pen kitok nengji la bangke small letter pen ali capital letter ang se nengji la pen first name to igdet pulte middle name jong sido example jong sim kiching amen la bangke biren lo la pen angbong amen la pu sing dudun kok pulte nalitum la dake sing lo tok dunang po jong se avi pulte avelo la ke la pen pinsutum aphan bang kalidet arlo suto aphan penak se la pen last name la bangke akur lo tok na po la pen la non renewal abang pijong se la son okorjang sarpi ba penando de lang pulote dake father name tok donang po la pen penando igelo pulote la bangke kadu ko weda chini lo husband amen se tok donang po la tok det pen phi putho dak ki thom option do male female la pen others la pen kidam ta ho jong se nalitum la son lo kidam ta ho jong se pinsu jong se long dun bom pulote pin da male lo mate male details da ba pin so details fill up na po la pen kyong dung la bang ke female da mansi ki pi pona pot la ke female po la any ta female long na litum tik pi dun eknang po la pen date of birth dak tok dun pa me nang po Aadhaar card la pen voter ID long ta isiwet nang ji date of birth la pen bank account long sta melo la ke thoma documents long date of birth jong si isiwet pulte na litum tok dun eknang po jong si isiwet ve pulte la ta alang litum reject pon ik po la sinalitum voter ID la pen bank account la pen Aadhaar card ateng
date of birth dak tok do nang po tok la date of birth tok date pen phi puthot na number 2 long address details la ta ka fill up neng ji kinang sot lo address details long ke cheng si ki bang ke la ke block lo mate MEC la bang kenal tum fill up do nang po la pen puthot da ward number la pen GP VCDC VDC jong sa men do pulte tok don egon ave pulte la bang ta tok te da chok la pen village men rong men la bang tok na po locality mate landmark jong se nalitum la locality nalitum te bokhet kopini hospital ba school do pulte la somen tok do non la pen la tok date pen phi puthot la mobile number la tanalitum fill up do na po mobile number sta men nalitum bank account la pen aadhar card long killing mobile number si dagbang pi do nang po la pen pin code la bangke nalitum area pin code berdon igon house number nalitum dak fill up don nangji kinang sot house number chichin ne pulte nalitum google long dam pen hodak voter list la bangke download igo voter list long nalitum house number theklong ji hola sodim pen nalitum la house number long tok don igon la ben puthot police stations ta men nalitum dak pen tok don nangji kinang sot lo nalitum area police station konatma la somen dak tok don igon la lo pulte chok ikpo la bangke ke chengsia form lo puthot non second form do lang hodak ka fill up nangji a process ta men ni nalitum fan nak than puchini pontu ikpo laben puthala number 3 along labang ke lason lo labang page 2 lo penili nangli tum hanan ki wan pi mate nak than labang ke page 1 of form lo labang non puthot dak page 2 of form lo dak priority household nali tum dak pen chong y pon iknang po hala ka apply vek jong si hmap arta 45 pen plus pulte nali tum la sodium tik pidon ikon lapen ka apply vek abang phi jong si debiang pulte la nali tum tik pidon ikon divorce omen pulte daglo lapen women of AAY beneficiary pulte nali tum daglo lapen unmarried omen ason tak tak si dak pen an nali tum da option long pon ikji lapen nali tum la dak bangke ala non ke apply vek mate renewal abang phi abang copy ma la bang kanali tum dak pen tok don igon la pen la tok don ik det pen phi puthot la dak number 4 la bang ta important pick an lo la bang ke bank account details lo dak dong si chok don de pulte nali tum la so ali mate la so tangka bang ke long don ige det po ke cheng sinali tum dak pen bank account la bang fill up don po bank account number nali tum account book long ji bank amen assam gramin pulte assam gramin tok don igon post bank account pulte post bank tok don igon SBI pulte state bank of india la son tok don la pen branch amen nali tum tok igon la high details bang nali tum account book do pulte hoda si details bang long iklapo la pen IFSC codes tamen nali tum tok don pamenon la pen puthot daka jupon ason do thulang bank passbook front pass first page dekha bank passbook front page nalitum attach dun de ma lata dakar jupondo nalitum la bank attach dun vek nakpo la bank account book la xerox non la pen pabondon igon la nalitum dak la yes tok dun igon la tok det pen phi puthot dak 5 number la bank consent and self declaration lo nalitum dak theklong ji and then nalitum aadhar number chipi do nangpo la pen puthot number 2 consent for epic and ration card details nalitum dak kipi do nang jikina sa daba nalitum voter ID details le pidon stame chok exi la pen voter ID details pulte voter ID number dak tok don eknampo la pen self declaration sign nalitum dak ya yes no do la nalitum la yes long tik pi go la pen da phi puthot dak sign bang pinang jikina sa dak tok ponto thumb impression kalte signature of the applicant nalitum jongsi amen che tok thek pulte amen tok don igon jongsi tok thek pulte table ber stame chok exi the pen puthot da kapachini pon nalitum dak thek longji all the mandatory fields are marked as star in the application form be duly fill up pulotangte lake stars ke do on la bangke mandatory lo nalitum fill up dun vek nang pula bangke khali bangai pidun ong lelo lapen puthot la bangke from number 2 lo lapen kijutsi non form number 3 do thula la so puthakta nili non nang than pachini ponikpo screen along nalitum thekpon long thulang la bangta form 3 lo form 3 long ka fill up onang ji la bangke self declaration lo nalitum da theklong ji orunodoi 3.0 lapen self declaration form lo kicheng sinalitum ladak pen ka apply vek abang pu mate abang piamen tok don nangpo lapen relationship amen tok nang po lapen age kan ma arta lata tok nang po lapen da arong amen la sodim tok nang po la hel details lo lapen ration card number nalitum la sodim tok nang po
la lo pulote nalitum la so form la bangka fill up banga successful la ben puthot dak ki tok pon du thulang ko man mar tum sikilong jima kilong lema la so puthak stame dak ka pachini pon alam the doi go la bangke nalitum lang pon igo la ben ki dam ta video long stame ni than du ni than pachini pon iglo la ben beneficiary men to nang po beneficiaries sign nang po la ben date la ben place nalitum dak pen tok don lote Orunodoi 3.0 form ka fill up la bangke successful po la pen komatum sidak kilong lema la so puthak nalitum ladak thek pon longji that the visa declared that neither or nor any member household falls under the categories nalitum ladak pen tik pidon igon copy pc dak penidun man number 1 along la bangke that I am a permanent resident of Assam and the number 1 on tik pidon ignang po la penason hatha sidak puthot adotulang number 5 category long MP, MLA, CM, EM, XPM, XMLA, XCEMs, XEM lahai tum talong le dapen businessman tum talong le dak ke tok pona son doi kolo nalitum la bangke lang ponik deno guidelines la bangke dai la sepini la Orunodoi 3.0 renewal form ka fill up process na ke than ponji la bangke la anchorlo la so video nalitum share ego kan ma share on karbiang long rasta me pelang ignang la pen pechini ignang la pen la sonson update kilong verje pan purana litum puthot la so YouTube channel jong se subscribe krilang pure subscribe ingo subscribe tang atumi nalitum comment anle tok chota choglo ase domi thagme kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do anfans tami nilhin pen kardom